Ukupno mjesna zajednica Dobroševići broji negdje nezvanično oko 12.000, po popisu imamo oko 2.800. Ovo je nezvanično kažem jer ljudi nisu se prijavili na ovoj području mjesne zajednice, zato valjda zbog povratka, neki očekuju povratak, neki su ovdje privremeno kod neki smješteni, tako. Kopa nekom ide po gradu, rade, šta ja znam, ima manjina ljudi koji žive od poljoprivrede. Recimo, par nas ima koji imamo stoku, krave, neko ima koze, takve te stvari, imaju dvojica, trojica ljudi drže koze. Imam krave, onda ima neki penzije, imam 217 maraka, ovo drugo pretežno ljudi se snalaze tako kako smo rekli, znači težak život. Ovi mještana, ove mjesne zajednice, ove ulice. Međutim, ima ovdje perspektiva bi bila jako dobra da ima malo sluha. Mislim, kantonalna i federalna vlada da malo izdvoji nekih sredstava da se ljudima pomogne u kupovinu stoke, recimo krava, pa i ovaca i tako, jer bi mogli proizvoditi zdravu hranu. Ovo je inače prije rata bilo atraktivno mjesto za takve stvari, bilo je. Ljudi su držali veliku stoku ovdje i tako je to fino, vidite, vegetacija je dobro, voćno. Evo imam 120 kokoša, ovi nosilica, imam 2 krave, imam bašte, voće, tako da mi ništa nije potrebno što se tiče ove hrane. Za sebe proizvedem povrće, voće za zime, za ljeta imam. Ovo imam kokoši za tržište. Pa supruga, najviše u bašti, ja imam, nabavio sam i kultivator sebi. To uradim sebi u proljeće, ona to okopava, zalijeva, plijevi, tako zajedno, kako ko stigne. Svaki je posao težak. To normalno, naročito zemlja koja se okopava, ogrče, sije, to poljoprivrednik svaki zna, ali ovi u gradu, oni to uzvrat su probali pa su vidjeli sve kako je, šta je. To su mnogi sijali. Ko nikad nije vidio, što rekao, šta je posaditi nešto, uzvrat su radili sve, evo. Meni može biti zimnica, može evo ljeto, sve mi može biti za moju upotrebu. Ne prodajem ovo ništa, to je samo za moju kuću i eto. Zemlju imam 20 duluma, penziju imam, tu i malo zaradim, malo penzija, malo još ovako nešto. Tako se prođe, da ne plaće se uglavnom, a nema ni previše. Orem, frezam, vučem, vozim drva i tako. Sve namirnice što treba koristim sebi. Uslužim i drugoga. Imam traktor, imam frezu, imam 2 prikolice. Imam luksuzni auto. Prije sam radila u katedrali, isto u klasovoj radnji. Što se tiče posla, razlika nije velika, samo što ovdje ljudi ne kupuju luk, paradajz, voće i povrće. To imaju u svojim baštama. Ostali proizvodi idu jednako kao i u gradu.
meri. Pa, a šta ti je Bodo sad tu radiš? Šta plaćeš? Šta plaćeš? Gledaj tamo. Selo Bioča, to je najkrajniji dio naše mjesne zajednice uz ovaj dio, jer se mi graničimo ovdje neposredno sa opštinom Ilidža, a ovaj gornji dio, to je gori ovo brdo Krstac zvan, iza toga krsta se nalazi naselje Bioča, 5-6 km udaljeno od naše centra mjesne zajednice. Ljudi, tu povratak nije još izvršen potpuno, međutim nemaju, opet kako kaže, nema ljudi uslova za život. Trebalo im pomoći na neki način da bi ljudi dali kreditnom linijom ili nekom da nabave stoke, jer imaju mogućnost gore ljudi da žive, da stoku drže i tako. Sad trenutno šišamo ovce, odnosno jagnjad, ovce su već pošišane, razumiješ, trenutno šišamo sad jagnjad, razumiješ, sad je ta sezona jagnjad da se šišaju, znaš da bi se odlučili da bi mogli must ovce, znaš, ovdje muzemo ovce inače, razumiješ, proizvodimo sir, kajmak, mlijeko i šta ja znam tu, eto. Sve što se može od ovaca iskoristiti, trenutno imam 65 ovaca, imam 10 koza, to sve muze, eto. Šta ja znam, daleko je malo i mljekara, da ti kažem da se i nosi, pa narodu prodaje se, eto, neko ko nema dadne se, mijenja se roba za robu. Mliječni proizvode mijenjamo za ovo koje mi nemamo, komšija ima, zamijenimo i tako. Evo sad nekoliko ovca, konto, šta ja znam i proda da bi kupio kravu djeci, imam 3 djeci, šta ja znam, imam brata koji još uvijek ide u školu dalje, jer ne smije prekinuti u školu, nema posla ni onako ide u školu i šta će raditi s poljoprivredom. Konja imam jednog, razumiješ, nekom nešto prevuci, izvuci, tako od toga, eto, proživljava se, eto. Slobodno se ne. Pa u zadnje 2 godine sam počeo se baviti, pa vidio sam jedan prijatelj mi se bavi odavno tijem, u ratu je već počeo i vidio od njega i zavolio sam to i okrenuo i ja. U startu treba ulaganja dosta, ali kasnije se isplati. Mogu da kažem da, obzirom da obavljam i funkciju sekretara Udruženja kantona Sarajevo, mogu da kažem da je razvoj pčelarstva na općini Novi Grad u zadnjih nekoliko godina u stalnom usponu. To je općina koja broji najviše pčelara i najviše košnica na teritoriji kantona Sarajevo. Za ovo područje ovdje mogu da kažem da je ovo područje, da kažem, solidno, dobro za amatersko bavljenje pčelarstvom. Ja preporučujem svakoj kući da ima 2, 3, 5 košnica. To je ono što svaki čovjek može da zadovolji svoje lične potrebe i svega toga. Neke ekstra prinose ne mogu se očekivati obzirom na nedostatak medonosnog bilja, nekog značajnijeg i na nedostatak posebno bagrema i ove lipe, kao i crnogoričnog drveća. Međutim, obzirom da su ovo pašnjaci pretežno ovdje, postoji mogućnost da čovjek može solidno da ubere u toku 1 godine. Diku, ona. A ne mora odnos možda da slimi čovjek. Jeste li mi dobro, zdravo? Dobro, kako ste?
Čuredni, dođi dođi Srećano moja, Srećano moja, dođi. Srećano moja, hođi, malo, hođi. Znači, trebalo bi voditi računa da se onaj kanalizacija pod broj 1, jer ako ne uradi to opština i kanton, znači ovdje će biti jedno ogromno zagađenje, bolest. Škola je tu nedavno jedino obnovljena, stvarno uz pomoć opštine Novi Grad i mjesna zajednica je tu napravljena. Pravimo nešto puteva, ali to je sve nedovoljno za ovoliki prostor mjesne zajednice, kako rekao, 1/5 opštine Novi Grad. Znači, oko 40 km puteva mi imamo na našoj mjesnoj zajednici. 40 km puteva, od toga možda lupam napravljeno je neki možda 10-12 km. Sad zamislite da to je, znači, ni 1/4 nemaš napravljenih puteva, ljudi imaju zima kad dođe kiše, u čizmama, ne možeš ni autom doći, ništa, evo Mihaljević ovamo dio, pa Bioča, eto, bili ste Bioča, to je, malte ne bude osjećan osvijeta u zimskom periodu, žalosno je to reći.